Good morning. Ngasigi card ki message email se ko don ngasi nomajing numi se number ko bada number se 156 lere aduga color dana pink color gumba kai gumba mai shina bi be ko aduga akoina chak thongba gumba da hai tar ko Sunday se ina ha pa da chini angang bu gumba ketang ha pa ko dumain taraga ado nomajing gi oina to ya ritual kaina ga hairaga di akoina haidi ina di chini angang ba ha po na ha phawdre na kala chaba su phai ko sum haidi si se dum akoi san ga dum relate oi ba hai tar ko pot se adu ne ba haidi chini angang bu gumba kai gumba hai tar si gi numi se da Sunday se da ko na to na se ko adu ising kat pa ma hai tar ising hai ba kat pa khot pa adu dum to wi ko aina mamang du hai ba bu hai kam ne ko haidi nomajing da to ba ya ba ke lege hai ba do ko adu ham ba da ko gi card ki message yang se ko to hum ko tan utho ke hanti gi yeng ba mai na hai ko 3 cards utho se adu gi mathung da timing of ba sa pe yang se ko ngasi gi oina timing of ba se ke lege hai ba do ko card number 1 card number 2 card number 3 ko aham ni shuba ahum suba ko silai se ko adi first card second card third card ko adu matung ina yenga sa hadi first na kai la ke habde ko first card lai se ko no bathabak no wakhan kari kara mayam ama lakpani ko lakpa yai ko planning mayam ama leram be ko adu do hadi engon da changak pa engon da lakpa khot pa dumai lai ko hadi good news kumba kai gumba dumai lai adumai na adum basu lai aduga problems le namba ko lama mayam se ko hadi problems se loishil la pa ha ta ngasi guina lai ta ba ha ne ko sama ha da problems ngai je loina amta lai ta ba khot ba dumai ta roga lai ri yetna ba gumba le raga so yetli ba poto ai gi sa ai noina mai pak ko dumai ta roga piri ko first thing it's a very positive card ko number 2 si su silai su ko clear yam oi ko ngasi gi na ha raga di clear yam na oi keno ta oi ko sida su chap mana na ko ino na keno ma loina ma ho bagi type ta ma ta oi ko silai si su ko aduga yamna positive oi ba outcome gum bala ka ni ngasi thabai khang to da ba le raga di yamna positive oi ba hai ta positive energies lai bas da ko aduga last ki number 3 it's like hai di ko tension gumba lebo ko pale raga di release to hon bio si gi pot mayam se ko hai di aki ba stress gumba kai gumba khara dum hai di khallaga dum khara lebo ko hai tar ado yamna phataba nate ko hadi punsi je hadi sum khallo ba somna ko khallo ha ba hadi ai ngon da gen wa ba mayam mum su leina ado sometimes fine ko ba hadi ai at least ai chara ba udi hende ai tumbam ai surok tadi tum de dana adu mai so khallo ba hadi hadi ai khoi da gi engon da gi hena wa ba mayam mum su leini moi ga compare tong na ba matam da natraga yeng na matam da ma ai si khitang di phari ko hadi chai than da ga leina ko ai si bu ai gi punsi si bu kaino dam harak pa ya ba comment ta leina ko hadi comment na te personal message ta ko hadi ai kaino tawning dare kamai to duna khone shening ye phawa dain tor ha pa ko ai ngon da message tharaga adu ai na mating pang pangam ga da basuna te ko adu gi poto sida isai thanda hadi akoi thought process akoi wakhalon je katang change tawna bagi damak taina mayam da no da guidance katang hai tar ko arak pa card gi message pi bane basida aina mi do da reply tawraga natraga hadi mi do ko kon hadi wari chanaraga hadi magi solution do hadi adu gamna ai na ngam ba po na te ko adu na iba matam da su leno katang khantaraga iyo ko hadi mi ngon da hai ta pangi da su iga no bang ka hadi akoi ju taba da su ngai te aduga hadi somna ngai ta da na budi ire ngani targa su hadi adu iraga hadi solution la ka da budi na da isha na khoi first ta hadi ai gi hona jaba ai gi tawbu ko pa give up tawraga di kamai na ya dori ga life ta hadi handa ngarang nan khuthi re targa di ai khudi thi gre targa di hadi tum khata ba punsi tum khudi thi haina di tawba ya di isha hawgalaga mu chat patai ba tu shalaga di mu hawgalaga chat patai ba adu wi wakhalon do khatang thambiyo ko de adu gumba mayam do ne ko hadi mating haraga di hadi aina no magi khara angam ba khara mayam da share tawjai jai ritual tawo kholo sidagi hena di ai mayam gi damak ta hadi personal mating di ai khang de ko hadi aina tawge haina gam basu nate ko hadi personally hadi tongana personal mating hai tare ko ado makha ngasi je kadang chang do khare ko video se aina sum sigu macam mayam se messages kai kram mayam lak pasi da khatang aina clear ho hoge na hadi handa basu ngai te duna message to ina ka kano video sino hai ore ko asi lai re ko ngasi gi oina daily card message ma'am thank you